Kako si ti doživio ovaj meč? Mislim, uvijek ako izgubite nije lagano, ali neke objektivne stvari mogu reći da sam igrao dobro, najviše taktički mislim da sam odigrao dobro, možda sam promašio 2 voleja koje su odlučivala vjerojatno prvi set 5 lopta za po backhand volej i opet u tiebreaku trećeg seta, mislim, odigrao sam dobro, ali isto nisam zatvorio paralelu dovoljno. Isto sam, mogu sam i dobiti meč, odlučivali su poen 2. Kad bi se košarkaški gledalo, zapravo bi ti dobio, jer u ukupnom zbroju poena imaš 114 transfer. Da, hvala. Drugi sport. Da. Nikad bliži polufinalu. Nikad bliži, da. A ne znam, možda je to urok neki ovdje, ne znam. Možda moram neku, angažirati neku vraćaru da se skine urok. Ne znam. Popiški, mislim. Ispred vrata, moji ne znam, stvarno ne znam. Ima vremena, još sam mlad. Ako ništa drugo, poplatit ću nekoga. S kim ću igrati četvrtfinale. Izvolite dalje. Na prošlo smo te pitali, to jest na prvoj presici kad si izgubio da si zadio više mečeva. Kad si uopće ubacio 83% prve serve i kad si izgubio meč u kojem si ubacio 83%? Ja nisam pronašao. Možda davnih dana kad sam imao 11-12 godina. Dok si još bio Pimpler. Da, dok sam igrao sa osnovnom. Ne znam. Dobro, on je potezao na te tvoje servise, kod da je, mislim, ima nešto u njegovoj igri, 3 puta se sad izgubio, šta posebno ne paše to taj return možda u pitanju? Pa da, on returnira odlično, mislim, to je njegova igra, return i dobar backhand, ali ovo isto je servirao je odlično, nisam mu se uspio izmicat na drugu servu jer mi je servirao ovaj na van i jednostavno. Ali opet, mislim, mogao sam dobiti sva 3 seta, mogao sam dobiti, ali nisam, šta se idemo dalje. Zatvorio se na dubl sutra. Za kojom od set lopti ćeš najviše žaliti? Taj volej, ili je to volej bio na njegovu set lopti? Ne, na 6-5 prvo se. Da, moju. Ne znam, nekako mi se prilijepila na reket, nije se odbila dovoljno dobro.